mé anseo nniu le cealarú sreith búte eile ag na Celtí, agus fósta le cealarú targaí slanseacht a saoirnáisce a bhéir fáil anseo ó mílúmsa. Leis an eachtas a thoseacht chumhaid petition amach ar líne ar change.org agus ag nám céarna chumhaid riú fóst ag teaghfuil ag Celtic leis an iarne rá ní ró clúd a léad ag an chulab nó ag jaafar a bhí an so ní ró clúd a léad acu ar period poverty ar periods near glachtain your bee kinda fectus mar seo hocu river like near Hollishead faoi so bhí orin a lan ólas a hort faoi period poverty tháinig siad ará again agus dúirt siad gur gur rud mai bhí mu dhéanú. Tá mé ambráúil gur cumann again an club céad club San Alban agus UK an seo dhéanú. There's work going on in Parliament headed up by Monica Lane and MSP to make sure that central products are provided for free in schools and using colleges, which is important to know to Mrs Education, but we thought social inclusion was just as important, so we decided to start an initiative to see if we could get it implemented in football grounds for our own team, Celtic. We're absolutely buzzing and we hope that this is just the start of making female fans needs more visible. It's fan me, agus bíon periods again like agus is tabú rud tabú nach glóran duine faoi ní a bhíon daoine abal do lórt le clan socu nó le gasarí le buhallí socu agus do muid éirí just periods a chur han cin sa leathanaigh ní cuar go méid period poverty ag tarlú in airbí. Change isteach lena ethos a tas a club daoine bachta bachnas agus seo rud sa leathanaigh seo cinneal eile bachtas ní bachtanas céarna a bhí acu nar thosaí siad agus club ionach muid le ar níocha le dhéanú bachtanas a léadú. Very proud of our club for being able to achieve that after all the campaigning and stuff, and I'm really proud to have gone through it. I think it's brilliant and it's great support for the female fans. So much géirí go méid gach club han a bhain pale gach cumann spór gach gait poblacht go méid targaí sanseacht ar fáil saoirnáisce domra.